Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jönündө mындай дейт. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhim ma anittum harisun aleyhim bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Чындыгында siz менен бизге айтып атат. Чындыгында силердин араңардан эң улуу, кадырлуу, мартабалуу элчи келди. Ага силердин түйшүңөр оор болсо да ал силерге өтө камкор, момундарга ырайымдуу жана боорукер. Ким? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Таала айтып атат. Силердин араңардан, чындыгында акыйкатта биз силердин өзүңөрдүн ичиңерден, адамзаттын ичинен өтө ызаттуу, улуу элчи жөнөттүк. Ага силердин түйшүңөр, сиз менен биздин үммөттүн жоопкерчилиги ага кандай оор болсо дагы, ал силерге өтө камкор жана момундарга мээримдүү жана ырайымдуу боло турган пайгамбарды биз силердин өзүңөрдүн ичиңерден жөнөтүп бердик дейт Аллах Таала. Дагы бир аятта биз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямды bir gana bu alamga rahmat üçün gana jönöttük. Karаңыздар, buga bir kançalagan dalildir var. Peygamber Allah Taala aytadi, biz sizlerge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi, elçini biz rahmat üçün gana jönöttük. Ekinci ayette al sizlerge sizlerdi tүйшүңөр ага оор bolsa da al силерге ар дайым мээримдүү жана ырайымдуу боло турган бир пайгамбарды араңардан тандап жөнөттүк дейт. Ал ким? Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Өзүңүздөр билесиздер, жаңы ислам дини таркаганда сахабалар ыйманга келген учурда ага душмандар тарабынан, кафырлар тарабынан ага өтө катуу азаптар боло баштаган. Өтө катуу кыйынчылыктар болгон. Сахабалар ушунчалык даражага келген, алардын зулумуна, алардын кыйноосуна чыдай албай калышкан. Билесиздер, кайнаган кумга чөлгө алып келип үстүнө ысыган ташты бастырып ушунчалык даражада да кыйынчылыктар болгон. Ошондо сахабалардан бир тобу келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мындай деп айтты. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu qala qil ya Rasulullah ad'u ila al-mushrikin. Musulmanдар кыйналып, азапка чыдабай калган кезде пайгамбарыбызга келип туруп мындай деди. Ya Rasulullah, ey Аллахтын элчиси, ad'u ala al-mushrikin. Sen мына ушул мушриктердин, душмандардын каршысына, алейхине sen bir жараткан Алла Таалага дуа кылчы dedi. Мына ушул кафырлар бизге шунчалык азап берди, азапты биз көтөрө албай калдык. Чыдай албай калдык, ya Rasulullah. Ушуларга bir алейхине bir дуа кылың dedi. Кале Наби саллаллаху алейхи ва саллям инни лам уб'ас лa'аnan. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы сахабаларга мен Алла тарабынан лам уб'ас la'anan маалат каргыш дилеш үчүн жөнөтүлгөн эмесмин. Ва иннама бу'исту рахматан, мен адамдарга бул дүйнөгө рахмат үчүн гана жөнөтүлгөнмүн деп дуадан баштаткан. Не деп атат? Макул, кыйналып кетсеңер амин деп аткан жери жок. Мен адамдарга наалат, каргыш айтыш үчүн пайгамбар болуп бул дүйнөгө жөнөтүлгөн эмесмин. Мен иннама бу'исту рахматан, бұл аламға рахмат жөнөтүшүн гана жөнөтүлгөнде ким? Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушундай бир сүйүктүү пайгамбардын сиз менен биз үммөтү болуп калганбыз. Мына ушуга да алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Сиздер билесиздерби? Кыямат күнүндө Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бейишке кирип, артынан анын үммөтү сиз менен биз кирмейин. Hiç bir peygamber jana anın ümmeti girmeydi. Bardık peygamberlerden içinden bir gana İsa peygamberden duası kabul olup, Ray buyursa Allah asmandan düşüp, yer betini Muhammed'in ümmeti olup yer betine İslam dinin ügüttör, siz menen birgelikte İsa peygamber gana birgelikte girer. Kim?
Бардык пайгамбарлардын арзусуна сиз менен биз жөн эле жетип калганбызбы? Мына ушул Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга үммет болууну Кудай Таала бизге насип кылды. Ар бирибиз мына ошого шүгүр кылып жашаш керекпиз. Тилекке каршы. Мына билесиздер 5 убакыт намаз бар. Багымдат намаз. 2 рекет бар. Багымдаттын астында 2 рекет сүннөт окуйбуз. Билесиздерби? Эмне үчүн? Пешинден алдын 4 рекет, аркасынан 2 рекет. Шамдан кийин 2 рекет, куптандан кийин 2 рекет. Биз ар дайым милдеттүү кылып мойнубузга жүктөп алгандай, биз ар күнү 5 убакыт 2 рекеттен сүннөт намаздарды окуп келебиз. Эмне себептен? Сиз менен биз Кудай буйруса жанагы аалымыбыз ыйлап аткан даража ушунчалык да эртең кыяматта Аллах Тааланын алдына барган кезде эч нерсе сүннөт таппай калсаңыз, сиз менен биз бетибизге далил кылып кармай турган нерсе ушул. Кыямат күнүндө бир гана Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга шафаат кылуу мүмкүнчүлүгү берилет. Мына ошондо бардык адамдардын ичинде пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына илешип, ошого бир кошулуп калабызбы деген үмүттө биз эмне кылып келебиз? Сүннөт амалдарды аткарып келебиз. Кээ бирлер мына ушул сүннөткө өтө бир ушундай да арабызда пайда болуп калды, урматтуу туугандар, көздү ачышыбыз керек. Пешинди окуйт, фарзды салам бергенден кийин эле тура калып туруп кетип калган адамдар болуп атат. Же болбосо чыгып алып эшиктин түбүндө сүйлөшүп турушат. Эгер сүннөттү окубаш керек болсо, мына мен окуп айтам. Эгер амин деп аны жары айтыш керек болсо, мына мен айтат элем. Эгерде кол көтөрүлүш керек болсо, мына мен көтөрөт элем. Мен ошо кол көтөргөн, амин деп айткандардын арасында жүрүп илим алып келгем. Биз мындай ойлонуп иш кылышыбыз керекпиз. Ажыга барган кезде бардык мазхаб ээлери Ханафи мазхабына өтүшөт. Билесиздерби ушуну? Анткени Шафи мазхабында аял кишиге адамдын денеси тийип кете турган болсо дарасына. Ажылыкта үзүр себебинен бар Шафи мазхабы толугу менен Ханафи мазхабына өтүп, ажылык амалдарын аткарышат. Ажылык учурунда аларга аял кишиге тийип кете дарасын бар. Эгерде сиз менен сизге далил керек болуп аткан болсо, Курандан, хадистен сизге далил талап кылып аткан болсоңуз, келиңиз, биз көрсөтөлү. Мына ошол Арабияда окуп келген, ошондой пикирде жүргөн балдардын Фатхул Иная деген Абдул Каринин мухтасарга шарх берген китеби бар. Мына ошол Фатхул Инаяда ар бир биздин аткарган ибадатыбызга аяттан, хадистен далилдерди так келтирип койгон. Туура биз көрсөткөн китепке нанбасаң, сен ошол жерде көрүп келген китепти оку. Эгер окуй албай түшүнө албасаң, кел биз түшүндүрөбүз. Эмне үчүн биз кайдыгер болуш керекпиз? Билип коюңуздар. Биз Орто Азия калкы бир өзгөчө ибадат кылабыз. Бизге ар бир ибадаттын парзы дагы, важибы дагы, сүннөтү дагы, мустахабы дагы биз үчүн өтө маанилүү. Бирок бир максатта гана ушул амалдарды аткарып келүүдөбүз. Биз ишибиз жок калып, зериккенден эч нерсе таппай калып эле жыгылып туруп аткан жерибиз жок. Аллах бизге парз кылып берген парздарды толук аткаруу максатында биз сүннөтүн дагы, мустахабын дагы, важибин дагы аткарып келүүдөбүз. Мына ушул эң туура жол ушул. Эмне үчүн? Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Бизге Аллах Таала силерге бир рахмат үчүн гана жөнөттүм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бизге бир рахмат үчүн гана жөнөтүлгөн пайгамбардын үммөтү экенбиз. أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بالبيت في روضة الجنة لمن ترك المراء وإن كان محيقا
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ана заимун бил бейти фи раузатил джанна." Бейіштің ең чекесінен, bir burçundan bir musulman pendenin bir üylü kasırlı olusunu men moynuma kepildik alam деген. Al kanday mo'min, kanday pende? Ana zaimun bil beyt fil cennet. Beyiştin çekesinden bir üylü, bir kasırlı oluşuna men kepildik alamın. Aladan limen tarakel mira'a ve inkâne muhikan. Çındık özü tarafta bolup tursa da, çındık siz tarafta olup tursa da, talaşıp tartışudan baş tartkan adamga men kıyamatta beyiştin bir burçundan üylü olma kepildik alam деген Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün kelingizler mına uşul hadisке amal kılayın. Peygamber ne deyot? Çındık özü tarafta bolup tursa dagı bir musulman bir tuğanı menen arazdaşuga, jaman jakşı aytышууга barбастан талашуудан баш тарта турган болсо, ага мен бейиштин чекесинен bir üylü болууга кепилдик берем. Бүгүн биз чындык биз тарапта болсо деле, болбосо деле, же такыр тиешеси жок болсо деле ортодон кошулуп алып, экинчи мусулмандын жүрөгүн оорута турган бизде бир модага айланып кетти. Eğer siz söylep atkan sözgü siz tiyeceğiniz bar bolsa gana koşulun. Buna söylüyorum. Alimes siz sözgü koşulmak dursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den temağı sünnet bulup koyun. Peygamber ne kılatını dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kanday soru berbesin. Kanday bir ağadan suranış düşmesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darı cevap vermeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir katar oylolup anan cevap verildi. Bugün biz dindi düşünbөгөнүбүз dagın sünnet nekenin bilip bilbeyle tüzene cevap verip geliriz. Her bir neslin çimçikti bolsa da kasapçı soysun degen söz var. Eğer siz din alımı bolsanız gana anda ayattan, hadisten sorularga cevap veriniz. Eğer siz dini biliminiz yok bolgon bolsa anda siz buga aralashpаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bilesizlerbi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oylonbay turup ele. Eç nersege karabay turup ele, sırası ile cevap verse bolar ele go. Birok ne? Her bir berilgen soruğa oylonup cevap versem kanday olur? Tuğrabı, tiyişesi var mı, yok mu dep turup oylonup cevap verelim dedi. Birok siz menen biz bugün bizde hiç kanday oy yok. Bir hafta ilimdüler tursa kaptaldan turup ele siz aralaşıp ketip otasınız. Birok siz menen bizdin mına uşul tilimiz tübübüzge jeter. Adamdın musulman je kafir boluşluğu da uşul tiline baylanıştır. Çındık özü tarafta bolup tursa dagı talaşıp tartışudan men senge barudan baş tartkan adamga beyiştin bir burçundan üylü oluğa men kepildik berem deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, ve bi beytin fi vasatil cenneti limen terekel kediba. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken, beyiştin tak ortasından bir kasır, bir üylü boluğa kepildik beremin, tamaşalap bolsa da jalgan süylögen adamga деген. Tamaşalap bolsa da jalgan süylögen insanga beyiştin ortasından bir üylü oluğa kepildik berem деген kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü, ve in kana madihan ve bi beytin fi a'la'l cenneti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyiştin en jogorku jerinden, en jogorkusundan bir üylü oluğa bir adamga kepildik moynum alamın limen kana hasuna hulquhu hulq münezi jakşı olgan insandın beyiştin en jogorkusundan üylü oluğa men kepildik alam деген. Mına uşul hulqtu yürüm turumdu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniriz.
Biz үлгünü пайғамбардан алабыз. Anas ibn Malik айтады, мен 9 жыл, 10 жыл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қызмат қылып, мен пайғамбардай құлық мінезі жақсы инсанды еш жерде көрген жоқпын. Дүниеде bir адам бола тұрған болса, мына ошол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның құлық мінезі мен еш жерде көрген емеспін. Пайғамбарымыз не деп отыр? Тамашалап болса да жалған сөйлемеген. Шындық өзі тарауында болса да талашып тартышудан баш тартқан. Жана құлық мінезі жақсы адамдарға мына ошындай уәдаларды беріп отыр. Келіңіздер. Бүгін мына ошо тамашалап, қалыпчынды аралаштырып, бүтүндөй адамдарға бір күлкі уюштыра тұрған бір жаман адат пайда болды. Егер сізге керек болып атқан болса, сізге ошол сөзге ылайық болсоңуз ғана мына ошол аралашыңыз, болса не үн шықпай қойыңыз. Пайғамбарымыз бір хадисінде айтады, егер сен сүйлөй тұрған болсаң, мына ошол сөзіңден башқа бір адамға же сен сүйлөгөн сөзүң пайдалы боло турган болсо сүйлөгөн, егер пайдасы жок боло турган болсо анда үн чыкпагын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай мейірімді, қандай боорукер зат. Қараңыздар, бейіштің ең чоң, ең биік жерінен bir üylü oğluğa kepildik vereyim. Al kim? Limen hasuna hulkuhu, kulk münözü жақшы olgan insanlar. Ebi bizdin uşunçalık bir tandalma yaşadı, yaşap kaldık. Köçede жүрсеңіз, bazarda жүрсеңіз, joralardan arasında жүрсеңіз, sizden жақшы adam жоқ. Сөйлесеңіз, şunday bir okumuş жақшы сөздер сөйлейсіз. Ağa bir mamile kılsanız öte bir kiçik beyin mamile kılasız. Ayşe inemiz aytar. Sealtu Ayşe radıyallahu anha mekâne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yasna fi ehlihi. Biz Ayşe inemizden sahabalar soradık dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bilösünde kanday mamilede bolar edi. Sizin üy bilöğünüzde bala çakağınızga, bir tuğanlarınızga, ata enеңizge, üy bilahilingizge kılgan mamileniz, muna uşu sizin kim ekeningizin dalili. Muna uşudan ile siz kim ekeniniz bilinir. Köçöge çıkıp jasalma kılgan mamileniz, bu bizi es çaka jetilep bardı. Ayşeniz qalat aytat kana fi mihnet ehlihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunda insan bolar eledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyde üy jumuşunda bizge ardayım jardam berip jüre beredi. Sen kılışın gerek, sen anday kılışın gerek, mınday kılışın gerek emes dedi. Ayşe öz aytат, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bile jumuşunda da bizge jardamçı bolar eledi. Al degeni kukinaga kirip jatıp al degeni masele emes berdi. Egerde kandaydır bir üy bilede muhtajlık bolup kala turgan bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üy bilelik jumuşunda, üy içindeki işlerдің bardığında bizge jardamçı bolar eledi. Biz jardamçı bolup atabız mı? Emne üçün bizin kelinlerimiz iylap bizge barat? Emne üçün bizin jengelerimiz, jenelerimiz iylap barıp atat? Siz menen bizdin köçödögü adep ahlagыбыз menen üydөгүсү окшош болгондугу үчүн. Эмне үчүн siz köçödө jasalma мамиле кыласыз, üy билөңүз анын тескерисин кыласыз. Siz köçödө бирөөгө кандай мамиле кылсаңыз, тим эле учурашканда ээритип жүгүрө тургандай кылып учурашып атабыз. Мына ошону üy билөңүзгө, уул кызыңызга, ака укаңызга, бир тууганыңызга, ата энелерге мына ушундай мамиле кыла турган болсок, анда биз чыныгы suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak ekemiz. فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ Peygamber Ayşe'ne öz aytат, üyde olğan uçurda, üy jumuşunda kanday bir muhtajlık bolup kalsa, Peygamber bizge jardamçı olur ne? Kaçan azan aytız namazı vaktısı gelse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazga çıgar eledi. Qarаңыздар,
Bugün dağı bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aytalım inşallah. Biri şunday bir oylanınız. Özünüzdün kança bir gününüzdü bir köz elesinizden ötkörüp görünüz. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yed'u ila hubz-i şa'ir. Bilesizler mi? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Anın murunku jana keyingi günleri geçirilgen, bul alam anın hurmatına jaralgan Peygamber sallallahu Allah'ın en süyüklü kullarının biri olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yed'u ila hubz-i şa'ir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna öz doğrunda arpanın nunundan jasalgan nanga da konoko çakırlar eledi. Şimdi otaslarım aynısını. Bir adam buna bir jönököylü. Eğer Peygamber arpanın nunundan jasalgan dastorkongo çakırlar eledi. Aga Peygamber barar eledi. İkincisi ve ihaletin sunha, katıp cittanıp kalgan bir kesim mayga da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çakırar dedi. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa hiç kaçan yok dedi. Bugün siz menen biz Peygamber emesmiz. Biz bir künökör pendeyiz. Bizge arpanın unu emes. Muna uşunçalık darajaga gelip kalkılma tutulganlar tekeverçilikten dağı çeki bolot. Tekeverçilikten dağı, menmensininin dağı, kıyındıktın da çeki bolot. Siz menen bizden tekeverçiligimiz, siz menen bizden kıyındığımızın darajası erten canınız altınga gelgende çekilir. Hiç nersege gerek emes bolup kalasiz. Biz kiçine Kudaydan korkoyun. Çakırık gelse adam tandagandı toktatoyun. Al beçara, ağa varsan neni öğretelemez. Siz buna karan, musulmandagı 5 vaciptin biri eğer çakırsa anın çakırığına cevap verin. Kendinizde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yazurul ansar ve yusallim ala sibyanihim ve yemsa'u rusahum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunda insan bolor eledi. Bütünдөй ansar ellerini ziyaret kılıp her birini birden surap alardın baldarına salam aytıp bütünдөй jaş baldardın başını sılap erkeleter eledi. Kimingizler aytalasın? Men akırkı günü köçedögü büt baldardı çakırıp alıp peşinesin sılap erkeletsin degen insan var mı? Kaç yoldan tur! Devini bakırıp bastırıyor. Ne kılat eledi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütünдөй adamlardan kavaralar ele. Ziyaret kılıp alardın din soluğun sorar ele. Köçöde durgan baldarga oroy mamile kılbastan alarga salam berip her birin başını sılap çıkar ele. Buna uşul hadis menen jыйынтыктайбыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Yaqulu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallaha awha ilayya an tawada'a hatta la yafrahu ahadun ala ahadin ve la yabi ahadun ala ahadin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Allah Taala maga sileti bir-biriңерге maqtanbay turganday, bir-biriңерге boy көтөрбөй turganday kiçi beyildik bolууңарды buyurdu dedi. Maga bir-biriңерге boy көтөрүp, bir-biriңерге men-mensidin maqtanı emes, teskerisinçe bolууну Kuday Taala maga buyurdu dedi. Allah Taala ey Muhammed sen ümmetlerine eskertken, alar bir-birine baylıkların, düynelerin, mansabı maqtanı bir-birine tekever bolbosun. Jana ошондой эле ошол бар dünyösүн maqtanıp boy көтөрүp, ekinci bir adamga zulüm berbesin dep maga buyurdu dedi. Allah subhanahu taala bizge meyrimli bolunu Kuday Taalam nasip kılgan bolsun. Kuday Taalam bir-biribizge ırайым kulunu Allah Taala nasip kılgan bolsun. Her biribizge adam katары mamile kulunu Kuday Taalam nasip kılgan bolsun.